وهي ده جندي واقف على حصان مثل كأنه ناطر جنوده أو في شي مؤامرة عم بتصير. Quanto que na fazenda? É assim, 40.000. Pega, pega, pega! Por favor, guarda-me os sacos! Guarda os sacos! O corpo frio de Liberada jaz na água a boiar, de olhos fechados. Nós não sabemos assim tanto sobre quem foi a João Liberada.